Hagane ke topik pat ngani page pangka UTI. Lane ke urinary tract infection. Nang bangin singatu tong ngani page tumbot ayu urinary tract. Ke urinary tract hi kekentum nadu ukalai uba filter di kijaklia nakamet upaip uba wanra iku benci na u kalai syau beladar. Bat ke beladar ke bapelang yika benci. Bat kelas bat kedeka urethra kedeka lenti yait lene lenti mi jangka umpenci syabat. Bat ke urinary tract infection pat ke bamut ba lada uknyang jimpang urung na une urethra hula ban infect ya kewei lene bun benta jangka urinary tract. Kum kanuksa kelak ban infect tang ya ka urethra lene kelak ban infect tang ke beladar lene kelak ban infect ya ke pipe lene kelak ru ban infect ya u kelai. Kene ke urinary tract infection kamlang kaman hagi kentei da compare bagi shinrang. Namar u urethra jongki kentei u kamlang kot da compare ya jong u shinrang. Bat bun sin baju pelong ya kene ke UTI da ki knyang jingpang ki bakot kerteng ki Klebsiella, E. coli, Enterococcus, Proteus, Pseudomonas, bat ka Serratia. Padune E. coli ulang uba kam komanda. Namarne E. coli udan haka digestive system lene ngila ruban ang haka et. Namar ka urethra jongki kentei ke kamjan bah haka jaka bami pankana. Nakatakadaw ka jingbit jong utu E. coli ke kamsub ha banpoy syau urethra. Bat kane kalak ban pelong yaka UTI. Hendrai ni pat ni sushim tang kato ke Italy tang ban snutu. Kumno kane ke UTI kajia. Bat don ru de kiwe pat ki knyang jingpang ki bangim la ban mention dot hangi. Ki bala ban kata yaka urinary tract. Bat kine ki knyang jingpang ki la ban rung lengba ke urethra ki la ban kiu hadu beladar. Badan ru ki por ki baki kiu lengba upai syadu sya kelai. Bat kajing infect jong u kelai ki khot ru ka pyelonephritis. Kajing infect jong ka bladder ki khot ka cystitis. Kajing infect jong ka urethra ki khot ka urethritis. Mano balong high risk lene bakloi bha banyo yaka UTI. Gumbala ong mene ba ki kentei ki kam koloi banyo ya ka UTI da compare yu ushenrang. Ki briu ki ba shongkha pathar. Ki briu ki ba melin bha ban kan ya ka jing sampi. Nama don teng teng nagadaw ka jing bun kam ki briu ki kalat bat ban lit piru. Te kumta kanei ka pi ka badon ye utu uknyang jingpang uyo lat ban he lene ban infect ye gitu ka pat. Lene uyo lat ru ban kiu wat syadu sya kelai ru. Handrai lada lek pi shipang pat kito ki knyang jingpang kila mi syabar rengkat bat ke umpenci. Ki briu ki basyong mau kila ruban yo ya une u UTI. Namar lada don ya une u mau aka urinary tract keto kepi kasakot hangto kam yo ban mi bha kumba jumi. Te nang tagadaw hang ne ki knyang ru kila ban infect yi keto kapat ba kepi kasakot. Bat ki briu ki bam lat ban lat pi bat ki bahap ban pi lengba utu upai kito ru ki long ki bahai res bha ban yo yaka UTI. Namar ki knyang jingpang kila ban yo lat ban kiu lengba upai lene u catheter. Bat don ru na ki kato kat ne ki jat jingpang ba pelong yaka bormet lene ke immunity banduna hagamet. Te kane ke UTI kala ban jia. Ki briu ki bapun khun ru ki long ki bahai ris ban yo ya ke UTI namar ba hagapor pun khun ki briu kim dalai bha ban lek pi. Te ka jing ne sa jong ko ko pi ha ka bladar kala ban penlong ya ka infection. Hagapor pun khun hi don ki briu ki ba lek pi phang ba don ru ki bam lai ban lek pi. Hang ne ngin pej pat ye ki sign jong ka UTI. Ka UTI ka bamalumala kam don ye ki sign. But anda kala kam progress kine ki sign la pandan. Ka jing let pi lene sampi shipang. Wat lada ki briu ki dan tang kandit ke pi ha ka belada ru kila sampi. Wat lada kam padak ru. But ka jing bamla sya anda la sampi. Ka jing pang lene sat ha ka por let pi. Ka jing pang hatrai kepo. Ka jing sma jongka
umpenji bat kajing dan jong kasnam hakapor ba lekpi. Bat laru bandan ya kajing syenat lene sukriat. Kalaru bandan ya kajing sampri lene jing priru. Bat lada pidan yaki neki san bat nam syui kumto. Singau bha kendu yaki doktor bacan hajan jong pi bat da sumar bha yelade. Namar lada bam sumar hakapor bakadang red kala ban ra syaka jingpang kebahe. Kumno ban lap lene kumno ban tip yaka UTI. Ki doktor kin kili jing kili bat kin kili yaki sign. Laru ban tes yaka tes umpenji. Ban lap uai uknyeng uba infek. Lanai ubadan hapok kemet jengpi. Bat ka ultrasound la ban le ban pej u khelai lanai yaka bladder. Kajing sumar jongka UTI. Kawai ngakwa ban ong yapi ba wad ladap hit la tip tikena ba pidan yaku UTI wad namju di dawai kulmar klem da kendu yaki doktor. Namar kajing sumar kadon le kajang yaki briu ki badan diabetes tiba la he kerta ki badan ya u katiter ki briu ki bapun khun kaya per kajing sumar UTI na ki briu ki bomdan yaki noki complication. Basa kawai ru la ban ong ba lada ki weru ki dan yaka UTI phim la ban chudi yaki toki duwai ki badi maki klem da kundu yaki doktor. Hanrei ka ei pat ka ba phila ban le hayeng klem da consult yaki doktor. De ban di shibun knang ba dala di sampi ru shipang nangka angkat bat kepi kito kiknya jingpang kimi syabar. Haba sampi pat de ban lek de ban syukun kumto kenang ba andala lekpi kito kiknya jingpang ru angkat bat kepi kinmi syabar. Persyang ban nem pendan kam yaki public toilet lada pendan kam ru pendan kam deki spray syuaban pendan kam ya ketuka komod gane ka toilet. Habalet pan kana danyam nakmat syadin amde nadin syakmat. Kenang ba kito ki kinyang jingpang badan hakajakalit pan kana kinamrung syau urethra. Wat pelong yaitu ka private part keba sngam. Persyang ban pelong keba terkong bat dabujli yaki undergarment manla kesngi. Habasat wat pendan kam yaitu ki shampoo. Tang ko dane saban malu mala labiang. Bade ban lekpi hadian baladap syongka. Habab hidan yaka cystitis persyang ban nembam yaki kenja basat. Namar keto kajingsat kala ban nang inflame susu yaka bladder. Hakapor bapoy benai debu jeli yaki pat man lakahan riu lenai prakanta. Tang hang ne ngangit kene ko video ka ai kato ka ne kijing tip bipi ko boleh shibun.